ndakumva neza cyane. Aha ni Mr Seka turi kumwe ku Ibendera TV ari nako nanzika mbasuhuza mwe mwese bakunzi bacu ku Ibendera TV. Turaje rero nk'ibisanzwe umunsi turi kumwe na Mr Seka, ni impuguke mu birebana n'amakuru ya politike. Umunsi turaza kuganira mu birebana n'inkuru ivuga ko umutwe cyangwa se akanama gashinzwe umutekano ku isi agiye gufatira ibyemezo imitwe irimo n'umutwe wa M23. Mr Seka, ndagira ngo yenda mbere yuko nguha ikaze yenda wabanza ugasuza abakunzi bacu ku Ibendera TV, hanyuma ubundi nkaza mbabwira ibirebana n'inkuru y'aka kanama gashinzwe umutekano ku isi, hanyuma tukaza adusesengurira hamwe tureba iby'iyi nkuru muri rusange. Murakoze cyane bwana munyamakuru, reka nshimire abakurikirana Ibendera TV muri rusange, umuryango mugari wagutse, abari mu bihugu byo hakurya y'amazi magari n'abari muri Afurika muri rusange by'umwihariko n'abari mu Rwanda. Nsuhuze kandi n'abankurikirana kuri B&M News. Mu by'ukuri dukomeza kugenda tubana mu bihe byinshi bitandukanye. Urakoze cyane kandi nawe ndagusuhuje kabisa kuba umpaye n'ikaze hano muri studio cyangwa se umwanya wo kuba nagira icyo mvuga ku Ibendera TV. Yes, birumvikana cyane. Rero uwo ni Mr Seka turi kumwe. Hanyuma iyi nkuru yanzika igira iti akanama gashinzwe umutekano ku isi kafatiye ibyemezo cyangwa se kagiye gufatira ibyemezo imitwe yitwara gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ko harimo n'umutwe wa M23. Ibi byabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 Kanama muri uyu mwaka w'2024. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kemeje icyemezo cyemerera ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO gutanga inkunga y'ibikorwa n'ibikoresho mu butumwa bw'amahoro bw'iterambere y'umuryango muri Afurika y'Epfo SADC. Inyandiko yatanzwe n'Ubufaransa na Sierra Leone ivuga ko byemejwe n'abantu 15 bagize inama njyanama y'aka kanama. Inshingano za SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye kuva mu Ukuboza mu mwaka w'2023. Mu cyemezo cy'aka kanama rero inama njyanama yemeje ko yemereye MONUSCO gushyikirizwa ibikoresho, ikazajya kandi iterwa inkunga mu gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, mu kurengera abana, mu kurengera abagore n'abakobwa, mu kurengera abasivile. Mbese ibikorwa bijyanye no kurengera abasivile, ariko igikomeye twacaho akarongo nuko harimo kwambura intwaro abitwara gisirikare muri iki gihugu. Nukuvuga ko abangabo harimo n'umutwe wa M23, harimo n'indi mitwe yakunze kugenda ivugwa muri iki gihugu. Hanyuma Mr Seka, yenda ikibazo na kubaza kibanze, urabona ibi bintu bizashoboka ko aka kanama gashobora kwaka iyi mitwe yitwara gisirikare imbunda bigashoboka? Urakoze cyane. Reka mbanze mpikinge ku kintu nyamukuru cyangwa se numvishe neza ibyo aka kanama kanzuye n'ikigamijwe. Nk'umusesenguzi ntabwo wenda nshobora kubyumvira hamwe cyangwa se kubyumva nk'uko undi wese yabyumva, kuko bavuze ko bemereye MONUSCO iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutanga ubufasha bw'ibikoresho n'ibikorwa. Harimo ibikorwa, harimo n'ubujyanama, mbese ibintu byose. Urumva direct bo bahaye uburenganzira MONUSCO gufasha SADC, kandi SADC mission yayo ntabwo ari ukuza kwambura intwaro
imitwe yitwaje intwaro yo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo mission yayo ni ukuza gufasha cyangwa gusapotinga Felix Antoine Tshisekedi n'abasirikare be kurwanya umutwe wa M23. Yes, ni ukuvuga ko muri gahunda yayo harimo kurwana, ntago harimo kwambura intwaro. Gahunda yayo harimo kurwana, ntabwo harimo kwambura intwaro. Ubyumve neza bwana munyamakuru, ibi bintu biba binatangaje, buriya politiki bifite uburyo utamenya ibintu byayo. Akanama gashinzwe umutekano ku isi niko kagiye kuza noneho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, harimo n'abasirikare baba bafite ibyaha ndengakamere, ibyaha bya politike bikomeye, kuko FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Ibyo bintu bisobanuye ko ni mu gihe bari buze gufasha SADC, kandi SADC iri gukorana na FDLR, iri gukorana n'abanyabyaha mpuzamahanga, bisobanuye ngo na UN nayo irabikoranye na directly n'abo banyabyaha mpuzamahanga. Ibyo bintu ni iyihe sura? Ni nko gufata umwenda w'umweru ugashyiramo ikizinga cy'umukara, ukibwira ko kizavamo byoroshye kandi ari ibintu bigoranye cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero iyi ni ahangaha twibirebera muri kano kantu bagobetsemo ngo gufatira ngo imitwe yitwaje intwaro ngo ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyemezo, ahubwo turebe icyo nyamukuru iyi message cyangwa se aka kanama kemeje n'iki, kuko gufasha SADC, kwemera MONUSCO gufasha SADC. Ahangaha nanamentioninge ko ntabwo ari uko MONUSCO iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakoranaga na SADC cyangwa se itafashaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuro nyinshi twagiye tubona complaint, twagiye tubona amatangazo, umuvugizi wa M23 wa AFC basohora amatangazo bavuga ngo nyamara MONUSCO turayisaba gukora ibyayizanye cyangwa se kugendera ku mabwiriza yayo, ikareka kwivanga mu mirwano iyo iri hagati ya M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Byarakorwaga n'ubundi MONUSCO ikivanga igafatanya na leta ya Kinshasa, ariko bitemewe n'amategeko. Noneho barasa nkaho barayikomoreye, bigiye kuba official. Kandi ndabizi neza Felix Antoine Tshisekedi yarangije kunywana byimbitse na FDLR, ari nayo mpamvu ubona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza guhura n'ibi bibazo bitewe n'ingengabitekerezo mbi ya jenoside, yivanguramoko y'urwango. Aba basirikare bahoze mu gisirikare cya Habyarimana n'abandi bagiye bahunga bakoze ibyaha bya jenoside, bagiye bagakora rya tsinda rya FDLR hariya muri Kongo, barangiza bagahabwa intebe na guverinoma ya Kongo. Ari nayo mpamvu ubona bizahora byafekita igihugu cya Kongo kugeza igihe hazaza politike yemera kurandura uriya mutwe wa FDLR kuri buriya butaka bwa Kongo, bwana munyamakuru. Ariko wa mugani wawe ni kuki abantu bose baza bakarengaho bakirengagiza kuba bakemura iki kibazo cya FDLR, nayo ko ikibazo cyayo kimaze n'igihe wa mugani kivugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? ngira ngo His Excellence Paul Kagame we ajya akunda kubivuga cyane mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ibibazo byinshi ishaka kurebera mu ndorerwamo imwe, kandi atari ibintu wagereranya. Donc ifite ikibazo cyo kuba ifite abaturage bo ubwabo bakomoka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kubera imyumvire yabo yuzuye urwango n'ivangura bitewe n'ibyo bashyizwemo n'abo bimitse, bituma batabafata nk'abaturage babo, bakabitirira ibindi bihugu. Ibyo byose bagenda babivuga. Kugeza ubu ngubu Kongo ifite impunzi zimaze imyaka isaga hafi 30 mu buhungiro, mu Rwanda, muri Uganda no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, yewe no mu bihugu by'amahanga impunzi ziriyo. Hagiye haboneka amakesi menshi y'abaturage bagiye bicwa, ariko hakabamo noneho
n'ikindi kibazo cyo kuba yarimitse abanzi cyangwa se abasize bahekuye u Rwanda igafatanya nabo ndetse ikajya ibafasha guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose byagiye bigaragara mu bitero byinshi byagiye bishyirwa ku karubanda bigatangazwa byagizwemo uruhare na FDLR, ariko Kongo igahakana ko nta FDLR ihari. Iyo conflict iri hagati rero y'ibi bihugu byombi, ngira ngo hakubitiraho none ibyabaye bikozwe n'abakoloni mu gukata imipaka. Ni ibintu birebire cyane, abazi history ibyo barabizi. Ibyo byose nibyo bashaka guhuza n'ikibazo bakabishyira ku Rwanda, kandi Kongo ifite ikibazo ifitanye n'abaturage ubwabo, abakongomani ubwabo na guverinoma bakwiye kwicara bagakemura, cyo kunoza imibanire y'abaturage babo, cyo kureba iterambere ry'igihugu, cyo kwirinda ivangura ndetse n'itoteza rya hato na hato mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi cya kabiri, ngira ngo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ahora basaba, ni ukutimakaza cyangwa se kwirukana aba FDLR bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abari muri guverinoma, kuko bamwe bagenda banahabwa imirimo bwana munyamakuru. Bagenda bahabwa imirimo. Hanyuma umutwe wa M23 rero uri mu mitwe iri kuvugwa, iri gutungwa agatoki mu mitwe igomba kwakwa intwaro, ariko ibi biravugwa nyuma yaho uyu mutwe wa M23 ukomeje gufata ibice byinshi, ndetse ubu yafashe Rucuru yose ndetse n'agace k'Ishasha nako iri kukayobora. Ubu mu mboni zawe bwana Seka, urabona ikigiye gukurikiraho ari iki hanyuma y'aha ngaha? Aha ngaha ni ukuvuga ngo abenshi batangiye kuvuga ngo uru ni urugamba rufungura amarembo ya Goma, kuko birasa nkaho M23 nyuma yo gufata aka gace ka Nyakakoma hano muri teritwari ya Rucuro, niko kafunze neza, noneho niko gace ka nyuma M23 yafashe, ihita yigarurira teritwari ya Rucuro yose. Imirwano yahise yongera irisukuma igaruka muri Sake, haramukiye imirwano magingo aya mu masaha mu gitondo saa 11 zishira saa 12. Imirwano yari yatangiye mu gace ka Bweramana, hari imirwano. Iyo mirwano yahuzaga n'ubundi uruhande rwanda kuri leta ya Kinshasa. Nimvuga gutyo mujye mwumva SADC igizwe n'abanyemarawi, abanyatanzania ndetse n'abanya-South Africa, mwumve FDLR, mwumve abamayimayi bano baciye buriya Wazalendo igizwe n'abamayimayi, ikagirwa n'inzererezi zari inzererezi zari mu mijyi itandukanye bagiye baha intwaro nta training ntacyo, ari nayo mpamvu mwumva bakora ibikorwa bidafatika, gufata abagore ku ngufu n'iki. Nibo banagenda biba, ni nabo bagenda biba, nibo bagenda basahura, nibo bagenda bica abantu hirya no hino. Ubona ko ari abantu badasobanutse mu by'ukuri. Ibyo byose rero ni amakosa yaba yarakozwe na guverinoma. Aho rero haramukiye imirwano muri ibi bice byombi nyuma yo kugarucaringa teritwari ya Rucuro. Iyi mirwano na n'ubu ngubu irimo, abenshi gusa batangiye kuvuga ko noneho M23 yaba iri kurwana urugamba rwo gufungura amarembo ya Goma. Twiteze ikiri buvemo, birashoboka cyane ko na Goma yaba opened bakinjira, kubera ko ahangaha muri akise ya Sake abandi indi mirwano ikaba iri kubera za Bweramana, barasa nkaho babazibiranyije kugira ngo babasubize n'ubundi muri Goma. Ubwo urumva inzira isigaye ni uguhungira muri Goma, kandi Goma ni nk'akadomo gateretse, ni nk'akarwa kari mu nyanja. Irasa nkaho yazigiwe, baba basigaje inzira imwe ibambutsa ku kirwa bakambukira muri za Karehe. Aho ngaho niho bashobora kubona inzira, kandi nabwo M23 yabaretse. Magingo aya ngaya ino akse ya Sake ivuyemo M23 byaba bisa nkaho iri gukontrola n'ubundi n'umujyi wa Goma muri rusange. Ariko Saseka, mu mboni zawe nk'umusesenguzi ukaba n'umunyamakuru ukunda gukurikirana iby'iyi ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no hirya, ubona uyu mutwe wa M23 ushobora kuzafata igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo?
icya mbere ni urukundo rw'abaturage kandi ubona ko mu 23 ifite audience, ifite abaturage bari kuyumva cyane. Ikindi ko intambara ikomeza itinda kandi mu 23 ikagenda ifata ibice igakontorora maintenance ikamaintaininga umutekano w'abaturage, ikarinda abaturage, igashyikirana n'abaturage, bagatangira gufatanya ibikorwa remezo. Murabyumva, hari aho bashyize amashanyarazi, murabizi, imihanda bakongera bakavugurura. Ibyo byose bituma abaturage bakomeza bakunda icyama cyayi mu 23. Biranashoboka rero ko bazakomeza gahoro gahoro, kuko buriya nubwo ari nini ariko ntabwo irinzwe, ari niyo mpamvu wasangaga umuntu yifitiye agace runaka agakontorora, abaturage bafata uko ashatse, yica uwo ashatse. Ariko urumva mu 23 igomba kugenda ibyubaka gahoro gahoro. Birashoboka cyane ko guverinoma ya Tshisekedi ishobora kurimbuka, hakajyaho indi guverinoma ishyizweho nayo mu 23 igendera kuri politiki nziza, bakabasha kuba bamanaginga ubuso bwa kiriya gihugu cya Kongo. Ariko nanone ntabwo ari imbaraga zoroheje, bwana munyamakuru. Yego Mr. Seka, tugana ku musozo, ariko hari icyo numva nshaka kukubaza. Urabona uyu mutwe wa M23 wagabye igitero ku itariki 5 z'uku kwezi kwa 8 n'ejo bundi kuwa mbere. Nyamara kandi mu biganiro byari byahuje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, bagahurira muri Angola. Mu byemezo bari bafashe icyemezo cy'uko bagomba kuba bahagaritse kurwana. Uyu mutwe wa M23 rero wabirenzeho kuri uyu wa mbere. Urabona ibi bintu nta kintu bishobora guhungabanyaho? Ese yaba abahuza n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago bashobora kuza gushakira ibihano M23 kubera ko yarenze kuri iki cyemezo cyari cyafashwe? Ibi biganiro byabereye i Rwanda muri Angola, bakimara kubisoza, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya ndetse n'umuvugizi w'ingabo bo ubwabo bitangarije ko ibyavugiwe hariya i Rwanda muri Angola bitari bubuza abasirikare babo bari muri operation kuri tere gukomeza kurwana. Ngira ngo Felix Antoine Tshisekedi amakuru arahari avuga, ariko iyi nkuru nari nyifite, nawe yavuze ko amakuru ibyo yatangaje bigaragaza neza 100% ko ibyavuye mu nama cyangwa se byemerejwe mu nama y'u Rwanda yabiteye ishoti cyangwa se nawe atabyemera, cyangwa mbese yagaragaje ko bitari bukurikizwe. Ariko abo bose wumva buriya mu 23 iyo ntago igitera, ahubwo yo iraterwa ikitabara. Yo strategy ifite, abo iyo bateye barakurasa mpaka bakurengeje naho wabateye uturuka, kugira ngo ubundi ngira ngo General Sultan Makenga niwe wavuze ngo bo bavura gitera, nimba kuba babatera uko bari aho hafi, bo barabarasa mpaka babigeje inyuma. Utwo duce twose wumva rero bagenda bafata, mu 23 ntigirwana itagiye kurwanirira umuturage, aho umuturage yatabaje, aho hari kubera ubwicanyi, cyangwa se ngibe hari nk'agasozi runaka gakunda kuyigabaho ibitero. Iyo babagabye igitero barabarasa bakabakurikirana mpaka n'aka gasozi bakakabakuraho. Ntabwo rero mu 23 yigize irenga ku masezerano, kuko n'iriya nama y'u Rwanda iba imirwano yari iri kuba. Bivuze ngo rero yaba uruhande rurwana kuri leta ya Kinshasa ntabwo rwigize rwubahiriza biriya. Ikindi kandi mu 23 yabivuze neza mu itangazo yasohoye, itangaza ko ibintu byemerejwe muri aya nama y'u Rwanda ntabwo bireba mu 23 kuko yagiyemo umuhuza w'igihugu cy'u Rwanda, kandi igihugu cy'u Rwanda gifite ibibazo gifitanye na Kongo bijyanye na FDLR n'iki, ariko ntabwo yigeze itumirwamo mu 23. Nta n'ahantu mu 23 yigeze ishyira umukono ku bijyanye n'imyanzuro yafatiwe muri aya nama y'u Rwanda. Ibyo byarasohotse kandi mu 23 yarabitangaje, ndizera ari kiryo. Yego koko, ariko wa mugani abantu banabyibazaho kenshi, kuki M23 ifatirwa ibyemezo kandi mu nama itatumiwe? Wa mugani birabyo ntabwo ari ukwirengagiza. Ikiganiro Felix Antoine Tshisekedi yakoreye i Rwanda ku munsi yakoreye mu Bubiligi i Buruseli kuri ambasade ya Kongo,
n'igitangazamakuru kimwe nibuka neza yavuze ko nta gihe bitanashoboka ko azicarana n'umutwe wa M23 ngo baganire mu gihe akiri kuri agifite iriya guverinoma bisobanuye ko rero yego Mr Seka aho akaba atariho se hari ipfundo niba adashaka kuganira nabo bafitanye ikibazo ubundi wamugana ikibazo kigomba gukemuka gute ko ariho nge mbona binagoraniye ni ukuvuga ngo iyo myumvire itari myiza kuri Felix Antoine Tshisekedi agomba kuyihagarika natayihagarika ikibazo kizakemuka mu buryo bw'amasasu ntabwo ari inzira nziza ariko niyo nzira ya nyuma ishoboka ari nabyo mubona biri gushyirwa mu bikorwa nkaho ubundi kumva ko imyanzuro yasinyweho n'u Rwanda ishobora gutuma M23 ifata icyemezo ni ya myumvire igisa nkaho igaragaza ko M23 ikomandingwa n'igihugu cy'u Rwanda kandi ntabwo ari byo ngira ngo ikiri bukorwe gishyirwa mu bikorwa kikanakurikiranwa mu byasayiningiwe hariya i Rwanda nuko agomba gukurikiranwa koko nimba iriya myanzuro yo guhagarika no kwambura intwaro no kwirukana imitwe yitwaje intwaro muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo na FDLR ishyirwa mu bikorwa kuko aho ngaho niho honyine igihugu cy'u Rwanda gishobora gushyira imbaraga kubera ko harimo ikibazo cyayo cy'abasirikare cyangwa se cya FDLR iri kuri buriya butaka bwa Kongo ariko ikijyanye n'intambara yo mu 23 ntacyo kirebaho u Rwanda ahubwo Repubulika ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi n'ubuyobozi bwa M23 nibwo bugomba kwicara bugafata uwo mwanzuro mu gihe uno mugabo rero atari kwemera kwicarana nabo ngaganire nabo ubwo hazakorwa ibindi mu by'ukuri bijyanye n'uko politike yubakitse tuzakomeza tugende tureba impinduka tuzakomeza tugende tureba impinduka birumvikana tuzagera aho tubone n'umusozo w'ibi bibazo bihora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Mr Seka ngira ngo tugana ku musozo nagushimira yego urakoze cyane bwana munyamakuru kanshimiye n'abakunzi b'Ibendera TV abakunzi b'Ibendera TV aho bari hirya no hino tuba tugenda tubashimira ari nako tubifuriza kugira ibihe byiza mwese tubibutsa gukora like share na subscribe kuri channel yacu ni Ibendera TV Yana Cretin Ntirushwa reka tubashimire tubifuriza gukomeza akugubwa neza